Pemirsa kewentenan sektor pariwisata ring Bali mejantan kini pausanan pandemi COVID-19. Pemargin vaksinasi majang angganing pariwisata Bali kejantanang sida mawasana becik majang para angganing usaha ternyokong untuk penglimbakang ekonomi ring Pulau Bali. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho Mausang, program vaksinasi sane sampun memargi becik jantan ngicen usana ring sejroning ngelimbakang sektor-sektor sane kaon sangkaning pandemi. Dane talar nyalahin indi kewentenan kasus ring dura negara sesampun ngelaksanaang vaksinasi kasus COVID manggin penadunan. Perindikan inducap nyinayang pemargin vaksinasi jantan mausana becik sejroning penglimbakan COVID-19. BI sampun ngururuhin pemargin silih tunggal nyane melarapan Free COVID-19 Corridor atau FCC. Pemuput nyane untuk ngemargiang vaksinasi. Sayan Gles ngelaksanaang vaksinasi miwa herd immunity, 70%, rasa percaya wisatawan sayan dincap. Vaksinasi puniki wau apisan keicen, tur asilnyane wau side keken yang sesampun pengkale ngemargiang vaksinasi utawi abulan ngantos kali bulan sesampun vaksinasi. Vaksinasi ketujuan majeng angganing pariwisata mangde angganing hotel sehat. Kramu sane wenten bandara miwah maskapai Garuda talar muatang divaksinasi. Menjalarapan pemargin vaksinasi puniki, angge sane sedurungnyane jajah ke Bali sangkaneng virus, side merasa deg-deg. Trisno taler nelatarang inik FCC rau mangkin kanton Keblik Bagang, santukan wenten aweg-aweg saking dura negara wiaden dura provinsi sane muatang galah. Punika mawinan sane mangkin wantah ketujuan majang wisatawan domestik. Anu tereng date wisdom sane outbound, makata 11 juta diri salami dase war seungkuran miwah spending ageng ring 11 miliar dolar Amerika Serikat. Ring Bali makata 1,3 juta diri, yening 11 juta diri inucap, seket ngantos 16% sideng rawhen Bali dadosnya mewasana ring spending money ipun. Sejroning nyokong pelimbakan wisatawan domestik inucap, paiketan ipun talar ngusulang majang Menparekraf mangde ngawentenin meeting work from Bali. Napi malih kesokong malih saking Kementerian Ring Jakarta rumasuk para pemimpin BUMN rawuh ke Bali. Sida nangging widang usaha nenten wantah hotel nangging talar souvenir miwa UMKM. Kaptiang vaksinasi sida digelis kepuputang turmausana becik ring sejroning penglimbakang ekonomi. BI Bali talar sampun reksain inik proyeksi penglimbakang ekonomi warsani mangkin ngawit saking 4,5% ngantos 5,5%, dados 3,5% ngantos 4,5%. Bisnis Bali nguningayang.